Van noi gam tinawm khuki chate hozo se na bon chawin jingka pha thlapul mai ni sim som ni le sagi tuesday ni khuin jong jingka thuso ngai ki du hite thuso ngai taw hite Manipur gam sunga Nepali ho Gorkha ho kiloi khom naw Manipuri Gorkha Union MGU tia ki min wo hon press release khat in so daw vin walta bi muna Focs Regiment hon Manipur State Transport MST bus sunga kisun Manipur Thucheng anoi mang naw chunga Gorkha Union hon phomo sa naw thu ho en phong do vin Themmo chanu vi chutia army ho acha lo chu ngai na hi lo jing se jong hi lo vin kinoi sin alin ta kha da hin Manipur mi pi ho de lengai hole mi pi ho lungel to ki kala army ho acha naw kha da hin chule gali to lai ta a state sunga ki pum khat na ding aza bo lo naw kha hi tin jong Manipuri Gorkha Union kiti hon phong do vi chule chuchi Manipuri Gorkha Union ta ki min wo hon sei naw chun gali to sungin Nepali pau tho ho Manipuri Gorkha hon Manipur State sunga galitul sungin panpitum akinei pon ahin la galitul zin alangin bolgen theina akitu khaji 18 zong Manipuri Gorkha Union tia kimin wo hon thupon an bolu vi Manipur Thucheng ki Sumang ji a Cocomi ho lam kai na noya mei lei mi pi hon imphal ko pi sunga ki phin abol na wachon security force adi rapid action force RAF fon mi pi ho chunga thagum so naw chunga Meitei CSO Federation of Civil Society son phamosa naw thu ho phungdo win Themmo chanu vi chutia security force on mi pi ki phinna bola pang ho chunga khut athaw wa kilom lo ta chalo naw chu ki mo vet lo hilding hi tin Federation of Civil Society son phungdo win chule Regiment hon MST bus sunga kisun Manipur Thucheng hunama anoi mang chu thildi hi pon chuchi chungchang thu ho a mi pi hon ki phinna abol chu Federation of Civil Society son kato sadovin mi pi hon ki phinna abol ding wa lomong hitin Federation of Civil Society son phongdo vi Manipur State sunga mehlei CSO ho jong hi abol thei zoding ki chujing hi zeuvin Cocomi ho thil bol na chunga Federation of Civil Societies FOCS son mi pi ho masanga credit min phat aga ki hol lew hi achi sani kho ho kum tam ta akipat chon mehlei nu pi ho hi galma tonga na pangjing hitawin mai leinu pi hon Manipur gam sung ven bit na ding le society lamdi apui hi na dingin mopuna lin ta nei wetin jong FOCS on phongdo vi MST basunga kisun Manipur Thucheng noi mangding ki go ji a mi pi ki phinna bol ho mi pi ho mi tam ta chu security force on asulim tawin democracy gam sung mi pi ki vaipo na gam sung ho a chutia hunaman na kitong mi pi ho su ki cha ti zat ding ki go chun boin ho en su thlaplo hilding a hi chutia security force ho chalo ucho president's rule no ya ki vaipo na ho ji a chutia chhlung hi tin jong FOCS on phongdo vi mi pi ho su nim ding dang wot sang vin golta bi muna army ho chu got na pi zo vin chutile boin ho zo si ki chai tan ti tin jong FOCS on phongdo vi meitei CSO dang khat Cocomi ho lam kai na a ki phinna bol mi pi hon Governor Kumar Bala chu airport akona ahung pot do ting le ki mu pi ding ngai dam thum sa ding gel na in mai hlei mi pi ho lampia niki gol thung ke vin a hi le governor in helicopter in Kangla Fort and Zontan sutia governor in tedim road ho palova helicopter an len do chu Cocomi in phamo sa the jing vin mi pi ho to kyo to na dinga phalem chang ta khat governor in hla so hitai tin Cocomi in phongdo vi mai hlei mi pi hon imphal ko pi sungbo hilovin moirang ning tho khong le thobala ho in jong ki phinna na sata an chi hla piu vi mai hlei mi pi hon governor chen in Raj Bhavan abulu jeng thei diwa umta to thlon chun Assam Rifles sole CRPF noya Rapid Action Force RAF hon governor chen in Raj Bhavan chu phaten aveng bit uvin lampi zo si khata nu vi mai hlei mi pi hon zunisim somleget sang ni le khat kumnin jong Manipur Chief Minister Secretary to Governor chen in Raj Bhavan an bulu uvin security force on mi som legit an kapni ilo vi Meitei CSO Federation of Civil Societies Hotoh Minister of Home Affairs MHA hon mai ni sim som ni le sagi tu ni khuting le ani be chan na dinga Kihou na tok sa chi hla pi ding o hitai Manipur State songa gali tola chamna le mona thei na dinga Meitei CSO hola min chi loi ta khat Federation of Civil Societies FOCS hon Ministry of Home Affairs MHA to chamna thei na dinga to gon sim ding o hi MHA Hotoh Meitei CSO hon tok sa nei masatna wachun Cocomi ho wang na pangpo vi Federation of Civil Societies FOCS lamkai ho minga ho chu
halam kai pau BM yai ma kitipa lam kai na in an kalsung vi achi sa April ni sim ngani kho a meiti CSO amuko hole kuki CSO ho pan a MHN Kihou na anane ucho FOCSO to MHN aban azom ding o hi New Delhi khupia FOCSO to MHA hon meeting ani masat na wachun MHN agreement draft an bolo 6-point agreement cho kuki CSO lam kai hon sign abol num lok zevin MHA palai Hotoh Kihou na ani tingule Federation of Civil Society son Walter Bithil so Manipur Thucheng kinoi mangna thu ho jong podo thading ago hidanin jong ki seye Central Force ho chalo on haule galmun la ho a Central Force ho deploy ekibol naw chungchang thu ho a Federation of Civil Society son alung phat mo naw thu ho cho MHA palai ho hinga thuding ago hidanin jong ki seye Ministry of Home Affairs MHA hon many sim som nil sagi tuni ko a Delhi ko pia kheu na nei pi dingin Meitei CSO adang khan Cocomi lamkai ho jong tepna na bolovin Sutokilon chun Khoraizam athoba lamkai na in Cocomi lamkai ho misagi hon Delhi Khopi an zonovin tuni khole MHA palai Hotoh Kihou na ani ding o hi Central Government noya MHA palai Hotoh Meitei CSO hon itawanga Kihou thla na hinai di hamti cho seithe hinai pon Meitei BP hon mit thalo hila avet tho hil jeng o hitan ahin lai chan ge ya ga le tul thu a Kihou thla na nei jing jong leo Kukite nop na panglovin gale tol akisai jingding wang ta sanom di pui Thobal district sunga mehlei mi pi kipin bol hochun Deputy Commissioner Thobal hinga memorandum an pilot vin alung phat mo naw thu ho DC and head sawin chule diman phabeb jong an pilot vi zanhla chun impal ko pisong muntam ta in mehlei hon zanoin meisel an kide vin rally an bol vi impal ko pisunga mehlei kipin bol ho rally bol ho cho Central Force on an ting tanovin Central Force hole mehlei mi pi ho an kino tu kidu vi Imphal West District hupsung singza mei muna zanoya kipin bol ho mehlei mi pi ho chun hothang sabovin Manipur ki suke thei punti Manipur Thucheng ki Sumang thei punti chule Manipur governor in ngaidam thum hen ngaidam athum lova hile resign ki bol hen tin hothang sabovi chuchi rally cho kawa apat an ki pando hiwin singza mei chan kilometer thumsung ki jotna ananei novin Chuchi rally chu kawa apat an kipan do hiwin singza mei chan kilometer thumsung ki zotna anei nung vin singza mei muna security force on an ting tanovin an anung nota vi Manipur governor in airport akona helicopter mangcha a kangla fort azot na chunga mehle ho adia Cocomi ho alung phamo le jingvin chutokil hon chun tuni kho meni sim som ni lesagi ni kho akipat imphal ko pi sunga central government office zo si khading hitai tin Cocomi hon phungdo taw vi Valley District DC ho zosi hinga tuni khole mehlei mi pi ki phin bol hon memorandum pi luding ago vin chule Manipur governor in ngaidam athum lova hile mi pi ki phin na che thajom jing na laiding hitin Cocomi convener in charge W second kitipan gina hin boltai thuso ichanin ke chai tai thuso ngai ho zosi na bon chawin ni khupha